Ngemva kwenkulumo yamengameli iTolo sinibutile ukuthi singabe kufakwa kuleli live ku level 2 lockdown kutawusita ekulwisana nokunyuka kwetigameko te-COVID-19 kuleli live. Ngibona ngathi kudaba madima kakhulu umsakadi ngoba ungathi singebantu sesakhohlwa ukuthi kambe lesifo seCovid isikhona. Kodwa ke uma labemthetho bangaqinisa sandla ukuthi uma bangathola nje umuntu angakafaki isifonyo kube khona naleyo fine, ngiyacabanga ukuthi singaphepha kakhulu umsakadi wami ngoba ngiyabona nje hayi akukho lokusayelo sekwentekako kulamalanga. Mhlambe kuzoba khona ukuthuka kubantu abanganaki. Kodwa ke bengalindelanga ukuthi mina singaya ku level 2, bengilindele level 3 noma ku4. Ngoba ibalo mayikhuphuka ngamandla kangaka kusho khona ukuthi legcwane selifikile. Sesikhona ku third wave. Engathi abantu bengaqhubeka banake inkosi yami kuyafika. Hayi mina msasaza ngibona umehluko uzawuba khona. Bendicingela uba mina baza upresident uzawufaka ku level 4. Ngithuka ke ngoqanda ivethetha ngo level 2. Abantu kodwa ke bona okubalekile mabaziphathe kahle, bafake izifonyo, benze yonke into ezawubenza bamabaphile. Asathemba ukuthi kuzosiza mhlawumbe ukubuyisela kwezwe ku level 2. Kodwa ke abantu kufanele bazi ukuthi njengamanje isebusika kuyabanda vele. Kumanje nje amakhaza ungaweza ukuthi kanjani. Vele ke isikhathi somkhuhlane ngalesikhathi abantu ukugula abakulindele vele kuzoba khona. Umkhuhlane uzoba khona. Okubeka ukuthi ugcina ungasazi noma sekuyele COVID. Umongameli noba angasisusa ku level 1 asibuyisele ku level 2. Lonto asokuze incede entweni ekunciphiseni amanani esavulile kwindawo ze-taverns nakwindawo zendibano zabantu engekalicuthi inani labantu. Ufane wadlala nje ngexesha athi sibuyisela ku level 2.